July ni sari sang ni som ni paruk ani China hian in nuclear submarine rangin missile lo te sringot maya Trump le malani in kar chalo le to a chuanin Iran hian in Strait of Hormuz a hei longan lo kap le to Trump an rieka ti chuanin Russia le Ukraine to in do na samay ni NATO summit om hian mo chuanin India le Indonesia hian in defense pact an sign na hei te hi kan ron riek don ni masabera chuanin China chungchang hi han soi photila China hian in Pacific Ocean nuclear capable submarine na changin long range missile low test le pop mai ani he thi le hi soi lo tak mai ani atuna hian achan chu hetianga anron test ringo ta hi enge omzia enge ati chan engram nge ka atum ti angkha ka mitam tak khan zona khanin an nei hala ni China ro chon hi chu kan training mai na ani anti ve thunga amaro chu thil pakhat kan hre tur chu he missile hi long range submarine missile ani na lai te hi hian in soya hlo ani achan chu missile pa ngai te chu ni se thushan he long range hi hun hla tak tak ka phatur ania chu wan chon ni soya hlowa amaro chu China lampang chonin e New Guinea te New Zealand te hi country lo kani hemi missile kan test don ani hi kan test don ti hi country lo kani anti vetle ta antang vetle ta ni China lampang chon mo amaro chu thil pakhat an soilan du mi lo chu kha missile la kha khoya nge atlak emo khonge aka fu khonge a omti kha an soi du mi lo wani China lampang hian hetiang thilani awang hianin Japan le Australia lampang ngai dana ni lo khop maya Japan lampang chonin China hi hetianga thil ti hi in chinga data engma in reveal thadu box hilawa hetianga ni chuanin helai chevel ramte tan hianin awa himdon lo veti in China hi an soi sela chuanin Australia po hianin angai dani lo khop maya Australia phei chuanin hemi China ina long range missile ates ni la hianin Fiji te nen hianin defense treaty an lo sign vele mak mai ni thil pakhat poi model chu he hianin ti lan nei chu chungai kan ti chuanin China hianin nuclear program aneya chu tuna hianin a thang duang khop maya United States tena an estimate dan chuan tuna hian China hianin nuclear ralthuam zanga chuang an neyanga kum sang ni somthum ani meu chuan China hianin nuclear ralthuam sang khat chuang aneyang anti yani United States lampangina anti dan chuan mo chuanin China che dan hi Russia ina ron chan tat mai ani Russia ina ron chan tat mai ti ha kan hredonia ti zo do le chuanin hei Trump pabok hilom a buai thak FIFA te han lo vain rola United States red card mu game khat ben tur khan suspend tur kha a suit level amaro chu United States kha Belgium laka 4-1 in an tlom ta thowa khatiang khathi lom zia ne inrol lo na tur a hello va inrol thina ma hi mo a boi thak thin khop mai a hnuwa khanin khatiang ani don ti ka hrechiang lowa a rules ka lo threvak lowa te kha ati kwal level a khang controversy kha anasa em mai ani tuna hian Italy prime minister nen ama anlo inti buaina khatuna NATO summit om don nai hian hei Trump hianin restraining order needed and post le khang la buai kha khop mai om zia chuanin Trump hianin Melanie laka ka invent theina turatan hian Melanie laka ka invent theina turatan hian restraining order anga yin tiazong khanin Melanie ta nang ngi om deuh le Italian ho ril runa theina tur deuh ang khanin an tong chuak le rama a boi thak thin khop mai hetiang ani chuanin United States le United States le Italy te tho ho na kha ati che thei do na mase Trump hianin Italy laka alung oilo na chu Iran an beidon khan Italy an airport han tum hozok an deal kha Italy lampang khanin an rem tilawa achan chu ram dang beina na kan airport ran tum kan rem tilo anti vetleta Italy tran chan po kha dik ve thawa ma se Trump lung oilo wani ani hi chu ego hi alien ve amo chu wan chuanin Melanie ero hi chuan Trump na hetianga an soisel na vel hi enga tan ma angai du bik lawa Italy tan kading zel don ati vetlat mai ani khami kha ani le ati chuan adot le chuanin Iran bok hilom abuai tha ko mai Reuters en ron report amo missile mangin Strait of Hormuz hian long pani an lo kap le ani oma significant damage ati om je chu an kap chhne ve hle ti na ani Iran lampang hian heng long te himo amaro chu vanei thak takin casualty liam anom lo hlowa thi pon om lo ni awanei thak khop mai UK Maritime Agency chuanin heng long pani hi oman rambula hianin ka an ni ti in an ron confirm bok ani tuna hianin Strait of Hormuz hianin long tam tak an kal thang le to ma se Iran lampang hianin kal tura kan ti na cheu kalkong bi kha oma chu in zom tura ni he kalkong kan ti hi in zom lo ani chuanin kan ka pang cheu ti in
Iran lampang hian in Strait of Hormuz thu nei na han lek ko han tum khop maya he hian in ti lan chian de wanei chu United States hian in Iran hi tu na hian in an du da nangin an control thei big lo ti hi chu zep lo chonin a chiang to ani chu wang chonin tu na hian in Strait of Hormuz long han kal tlang tir hi a him tak tak em him tak tak lo em ti kha mi tam tak zona tam le ani tu na hian in United States le Iran hi an la in berri lova a chan chu Iran lampang hian in an supreme leader an vui ve meka chu wang chonin in biak na anti top lai loka hetiang anti top lai lok lai hian le Trump NATO summit aten tura azin lai hian tiang hian in Iran lampang hian in Strait of Hormuz lo kap le lo mai ani Trump hian in Iran hi a warning na ang reng khop maya Donald Trump te chuanin dir siam kan du amaro chu dirin siam du lo bani chuanin indo na bulkan tran kha kha zo po kan thelo tiang zong khanin Trump khanin Iran kha avo le ma se soile soinu US chuanin an be chun zom le te indo na tak tak han cho chole kha chu an du to hianin arin om lawa heting an ron ziang hian no chuanin United States lampang hi chuanin Iran rama an lei poimo tak tak te an energy supply poimo tak tak te kha ti chiata an vo bok ani khami kha US le Iran chungchang ani le ani ti chuan news do le kan kal le nga lang hi apoi mo le khop mai tuna hianin Russia le Ukraine hi Hmar zong aina sa hian tun na hianin an in be chole ani Ukraine lampangin Russian be bok Russia lampangin Ukraine an be bok drone mang missile mang ten an in kap na samay ani hei ingi achan ka khibik lo NATO summit om do na Turkey NATO summit om do na ni NATO summit om ma hian tiang hianin Russia le Ukraine in kap pak vak maya tin sipai mun chau hi an in ka sak lo lai takhi abuai thak na nia civilian area le civilian infrastructure hi anin ka sakton renga Ukraine lampang chuanin western weapons deployed in defense continued resilience despite heavy losses Ukraine lampang hi chuanin ti enge infrastructure poimo tak tak te tin sipai tam tak anchan ti anin poma amaro chu khati chung khan western ho inaral thuam an pek mang te khan Russia la ka hianin tran hin la kho ve renga chuan NATO lampang hian hetiang hianin meeting an nei don lai tak hian Russia le Ukraine hianin boruak hi anti so sang vak mai ani hi enge chan niang khatia Ukraine lampangina an du nia karen chu hemi NATO summit atang hian NATO Ukraine telve theina turte emo NATO ina na sale zuala Ukraine tranpuya Russia adau pui theina turatan hetiang hianin Zelensky te hianin chan an la ruam man na an siam emoni chu oti thei turani mase apoi mo obera chonin tun enge Hmar zong aina nasa khanin tun nai big te hian mo anin ka vak mai ni chu wang chonin engtin nge NATO summit a hianin Ukraine le Russia chungchang hi an soyang ti hi riat achak om to khop mai news le kan kalyang India le Indonesia an thok don don ani heya poimo khop mai til phat ka loin soi thei velo nga ke ma hibo nga he Indonesia ram chu Muslim ram chu ni thawa ma ro chu mi thiam tak tak anoma PhD ka ti lai khan international collaborator tun thenga kala tho pui a thian thatak mai Dr. ABD Kakhar Hmar ne he ganin chara han email ve top mai ni khati hulai khan ni po kha PhD lo te email ve ta pati khan paper tam tak kan jiek du na chonin journal te po kan launch du na ni khati hanin lo thok du ve na sa to ni hemi Indonesia news ka react don hianin khami ha ka ril ro langa karon share ve du shim cheu tu na hianin India le Indonesia te hianin tho dun na an sai na hei poimo khop maya India Indonesia defense deal ti ani chuan India lampang hianin BrahMos cruise missile hi Indonesia an leitir do ni Prime Minister in Indonesia atloa hetia atlo lai hian apuang ani BrahMos cruise missile himo India siam chu himo alar chho to te mene tu na hian ramdang te pon an ngai ven to khop mai a chan chu accurate engwai nge accurate hi an soingam ngan ti chuan Pakistan lan mang tat lo mo chuan chuanin BrahMos cruise missile te hi an rin tlak chho ti hi ramdang te pon an ria hi India hianin enge chuang ve khop mai ani chuanin Iran le US okay kami kha ni de umai ani tunchum international news atana headline poimo zual kan han soizawa kan han react thei te chu khovel hi chu nia geopolitics si aboi thla khop me te hianin boina te hi a om na sa na boina te poila omzel don ni in alanga abik takin Iran hi aboi thak chodon in
ka ri a zep lo chuan in United States tele Iran ten deal an sign tur te po hi United States ina Iran an nge theilo awanga deal an sign tur awang chho take o ti na te pe ka nei ruwa ka nei ru o hami kha chu adik lo mai the amaro chu ka tiang de le kanin ru ka nei chho than dik lo mai the ya nikina aron chiang tur anga ila Iran te hian in khamene hian vui fel semo ole ka ti zong kha tun tum news atana kan han rieka kan han soi zau thei chu ni a video le kan in mole theu don ni o